Lami ngusibonile wakangubana owaziwa kakhulu ngelika Khathaza. Ngiu provincial mobilizer la KZN. Okusho ukuthi njengoba silapha nje uthukela region specifically kule sub region le yenkosi langalibalele sizo supporta lapha umsebenzi omuhle lokho waqalwa umfowethu ucomrade wethu uMakuyi last year. Lokho ubambe njalo akapheli umoya iprogram enhle umsebenzi omuhle lapho abona khona kunesidingo ukuthi asize abantu abadala abasuke bezohola impesheni ngoba bafika ekseni la kakhulu kusasemakhaza wabafica behleli phansi kosemende phekwa makhathoni wayesebona ukuthi ngcono ke enze into efana nale sizoyiqhugquzela ke iprogram noma uhlelo lwakhe lokho aqala last year ukuthi yena angapheli umoya aqhubeke njalo asize abantu abadala ngoba vele umkhonto wabantu wakubeka kwacaca lokho umongameli wathi lenhlangano le izothatha imandate from abantu not ukuthi yena abantu iyona ezotshela abantu ukuthi kuzokwenzakalani ukuyisondeza ke kubantu ama program afana nalawo ukuthi yena ibe visible ngosizo elwenzayo kubantu nokuyikhona okubaluleke kakhulu ke njengoba umuntu wonke azi ukuthi next year November kuyiwa kuma local government elections i-visibility yethu siwumkhonto wesizwe kuseseyikho part of i-campaign ukuthi yena abantu babone ukuthi umkhonto wesizwe kumele mabe unikeze ithuba lokuthi ubuse noma uthole izintambo zokuphatha umbuso ngoba kukhulu okuhle oyokwenza ukwenzele bona uma ususemandleni okuphatha izintambo zombuso kugqugquzela ke in a way ukuthi yena abantu babone ukuthi ngempela le inhlangano ebakhathalela abantu bakuba bamnyama bonke kungasali ngisho eyodwa iVD la enkosi langalibalele siyacela kubalekile ukuthi babone kubafanele ukuthi bavotele umkhonto